Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council mentakasi ka khatwai tarik ujemang kila her sha yodu ha ki benta jong ka yodelang kate ka jingle jong ki kadai hapo ka jingelam ka EM in charge jong ka tanat market ka Congress Mary Kharpuri ha ka jinge don lang ki EM in charge na ki tanat ba pher kum uba rang kan sai kharbuki EM trade ba tebor pathau EM building ba jamborwar EM ilaka ringkat lang ha ka jing don lang us EM ka himamalim upa EM aina manix EM ringkat baki officer ka tanat enforcement bat ki pulit ha ka tegesngi ka Congress Mary Kharpuri kala yo banyak keren markmat ringkat ki nong rep bat ki nong khayi ha yo delang kabalakan tu bakin donno ka jingya sothu jingmut lang para maki khnang bakin la banya im lang bat kanum hiar shiliang ka yo ka kot habaro ar mamla yet on sya bandon kanu ejipot ki bisa ku dengan plastik adin ada pantai yang lama ini kan kalau plastik kat pakadon kun sakot ya kata ada ejipot sya ya kabaro inombi bat inombi hide ya kabadia trailer nak kata kejing yang jong pat jong pi kun inom kayi baju dengan sio dia betul jelang rumah siapa yang ada don 4 kilo juga le sya ya kan dia tahu apa yang lapan me dan nak yang kinograp kemudian ai baik tak komplain jong sim jong himamalim on sim himamalim un sale ya kan badon kam kata syoka ada wilayah saya ini pakai omnya 4 kilo yang bahaya saya pendau 5 bi tambah 1 kilo tambah benang syu. 1 kilo ngadi saya kimar orang kerja orang ke porni angka sesuatu. Kumba kami ketuk order na 2000 kat kendai. Ihap ri banyak basic kum ketuk order. Em kong. Em. Belum lah benar. 1 kilo ketuk dan syu. Tambah pintar benar lapan sahabat kong. Apa sini? Kau bagi tangi kini mafi. MP belum lah bantu siapa dia kan nama kini ini kadang dah kiwan alor kian ki kendon ndai bang isuan alor mangi ini mana banyak cerita yale apane emlang boro ande nakalian mungkin puas kondan banono kene itu alis iya papi kinong kayi papi kinong rap ya bandon bajing jimot bentah isi hadin bengilayo ya komplain nakalian kipai pa nong rep ha ka biade pat kejing sya 4 kilo po yudu pingis ngeu ban ong bahne ka singi layo ban wan jurip lari ki jong pikman ban yu iya kata bat ngilayo ru iya ka ban ya interact bati nong rep haring kat bagi nong di banang ne sakmat kam de su bandon kejing 4 kilo pat iya kane ngin pentrikam habaro awehi ka jurisdiction jongka district council pakat ba patio ya kasen na gobernur nagaliang ka executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ngin sa penmi ya executive order makane kijing 4 kilo kambe tang hapo ikut usam jongka himamlim we kan day bet habaro awehi ka sidilore Giyaw jo konsep. baro ka hapo jurisdiction jo ka council Kanya tayo ng iba si mawan ng iyo. Dito kasan luar kendang ginang di medan. Rem ta jia igang gitu ibure gi sholang ke ibure dono. Jadi kata i menta kasngi balai banyuan beng ni wan beng la ban ono ajumi ka kentin ke baki o tang sulai kinong chet te kemut ki la ya song beng jadi halo ri taima menta ngilayo de ya kaban lek di bisit beng ban pek la kadang don ya patum bakalong kilayo i le jong kikman ngilayo i belajan nearly 10% kemut kim don ngat pek ya kan mang last
week kapor binyawan kemet kinong di madan ibun patu bagalong mentangi yu iba ila syong de kasih jongi Idang dam ki berjelangi sehila jong ikmal. em yu iya kata way up di gidukan da baburom nang ban umpun su baklayu pai ba na kaliang jongi ngila instruct enforcement bagi dai ban pa beng no mardo pat om dai tam tak sengi kane ka rutin gele checking kanang ya na kapor pat kan om dai tang po indu oleh habro away ka put isam jo ka hasil atermos district. Ilaka kajingwan kajongi hangi kali halor ka kajing ut kinong rep no hadin ka bangi ngila dep yeshong ka meeting ka bamin kasngi kaladon karai na barok kinyang ka bangin wan hidalagi hakas spot ban yui kata kajinge ka baki pa kinong rep kima ha bay labor ko kino kilaya dep yapende hapeneng kinong rep kinong khayi bagi bendan kajinge songku jimut ba kinong rep ru kili ben sutu aba ki ai ki mar ki joki chi kinong khayi ru kinum mo yabja hagu ka poru kinong rep ru bakim de ban du nong ndai jing shisha kala don lupa ka order na ka office ka jong ka hima meliam adu hajar ka kendai kabla pini ka office ka jong hima meliam balakhang ya ka kilo ndai pat kin thau tang ya kikriya bat iki borni jadi hangta bikin sala ban thiet iki mar ki jongki amdei shu ban chuat lam sam be into na comments kem bakani ka jingwan ka jongi hakani kasni kalong ka basay so but nakaliang ka jongi ru mikir pa ret ya kinong rep but aga jo ka poru ya kinong khayi ka bakin ya tray lang nakajing sutu namar ba pi nakapor siya kapor inawan ki jing ujon abakado siya kano kahima meliam siya kano ka district council di kan pau shairu syapar kumbangi ngimle iye kata gadi ka way ka ba ngiru ngi kwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susyong kalangti ka ba ngimdon ka taga jing smokia nday ka ba ngi smokia na takadaw ba ngi sawan nday hindi ba bangi wan mentaro banong let's say basuan na betakan no kada nday pero siya katong ila pre ka kam namar ka kam la ka kam banya se mo ka basuan siya madan madia ka basuya ni na ka por siya ka por kami kamlong hiru bangiru ngin siwan namar bangiru ngibon kami ngingets kem bahapo ka jingpet jingkni jong ka hima melem hi bangingets kem banang ni siya kamat kanun dan siya kanu ka jingujor kang berbagi itu wala da mentai penteri kami kata lai mana pun ka prinsip akhai sini pak benpet permani kata kecilnya long ya syai long transparan apa yang kinurap kinong khayi kan ini kanete kadehi ka hima melem ni kan kadehi makate ka mo kesual authority bomba haban pe tingi di tak kinong ni kinong ayu mo jadi ka hima melem ni ka bade ben kui ben pe ya kata